Yes, katwege tubifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva amasaha yo kugicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki rwose zigera kuri 8 z'ukwa kane 2025 birumvikana. Tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ibintu byakomeye by'umwihariko ku butaka bw'i Burundi. Ibintu bikomeje kuba ibindi ngira ngo gatanu kuri kagenzi kako tugiye kuba tubyinjiramo turebe uko situation ihagaze. Turaza kuba turebera hamwe amwe mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ndabona ari byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ngo yigambaga uruhare yagize muri jenoside General Gakwerere mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na makuru arimo agenda atugiraho mu kanya nayo tugiye kwa rwose tubasomera, ngira ngo uyu nguyu muramuzi ko yashikirijwe u Rwanda nyuma yo gufatirwa ya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kwa tugenjiramo, ngira ngo turaza kugaruka ku makuru menshi atandukanye. Murabizi twimana mu gihugu cy'u Burundi, turaza kubabwira ibyo witwa General Neva. Maze iminsi mbabwira nti ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi, uwitwa General Neva naticwa haraza kwicwa abanyapolitike bagiye batandukanye mu ishyaka rya CNDD-FDD. Tumaze iminsi tubabwira ibyo witwa Reverien Kuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ushobora kweguzwa isa ngira ngo ibi tubaze iminsi tubivuga, ariko kanze tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo gatanu kuri kagenzi kako. Ariko mbere na mbere mbanza gusuza abarundi aho baherereye hose. Ni abarundi badukurikira bari muri Koline Munanira, bari muri Koline Manangana, muri Koline Mujejuru, bari muri Koline ya Tongo, muri Koline ya Kinazi, bari Cibitoki, bari Gitega, bari Zabubanza, bari Bujumbura, bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko kudeshapo aho baherereye hose. Abanyarwanda aho bari hose yongeze gutya ntera sayute nkabasuhuza cyane. Turasuza abantu badukurikiye bari mu gihugu cy'Ubugande, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, ariko kandi yemwe tubahaye nikaze muri rusange. Birumvikana no tugarutse mu makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi, aho tuba tugiye guserukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko tukimana mu gihugu cy'u Burundi, tukababwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera rero nsoreze tuhuza ku bantu badukurikira bari hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu ntara gatatu diaspora Canada, Ububiligi, Ubufaransa, bari United Kingdom, kude chapeau. Ibiciro tugiye kugarukaho by'umwihariko bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku rugo rw'uwitwa Reverien Kuriyo. Muri ijoro ryacye twamaze kwakira amakuru y'uko rwagabweho igitero. Ni bande barugabyeho igitero? Ukeneye kubamenya, ndagira ngo unyereke ko turi kumwe, ibi bintu tuze kubyinjiranamo gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimukira ahitwa Kibiro. Iturika ry'ibisasu binini ndetse n'ibito rikomeje kugenda rifata indi ntera. Ese bimeze bite, byifashe bite? Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updating gatanu kuri gatanu, kuko muraza no kunyemerera dusimbukire ahitwa za Cibitoki turebere hamwe ikijyanye n'Ababiligi bamaze kuhagera. Ese baje mu biki bimeze bite, baje gutanga ayo mabwiriza kumbonera kuri ibyo biri kuba mu gihugu cy'u Burundi. Ibujumbura ubwoba ni bwose, ndetse ari ubwoba yuko hashobora rwose kuza guturika ikintu kiremereye cyane. Babaga bambaye imyenda ijya gusa nk'iya polisi baracyahari. Abanyapolitike bagiye batandukanye by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi bakamejeje kugezaho abanyapolitike barimo, kanze mbakubwire hano hari drone ziba zabampaye. Nka data nk'ubu tuvugana muraza kunyemera tugaruke ku nama idasanzwe y'abajenerali bo mu gisirikare cy'u Burundi. Baraye bateranye mu buryo budasanzwe, ndetse bagateranira ahantu ngiye kubabwira. Turaza kugaruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ishyamba sigiye ruhaba namba. Amakuru ko ndaba ari meshira manza turi buyagabanye.
ni menshi cyane. Impinduka zishobora kubaho izo ejo twarazibabwiye muri CNDD FDD. Katurebe katurebe gato, munyanganire gato. Yamaye nka data. Uwitwa Ndakugarika nawe ari mu kaga gakomeye bigendanye n'amakuru namaze kwakira. Abantu y'Imana, ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho. Ndabona amakuru ari menshi bikomeje kugenda bituruka rwose kwa buriya butaka. Ndabona amakuru ari menshi cyane, ndabona amakuru ari menshi cyane, ni menshi pe. Turaza kuba dukomoza kuri byinshi cyane biro bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze, ariko mbe na mbere muraza kunyemerera mbanze ndebere turebere hamwe ibijyanye n'uyu mugabo ngo ni General Gakwerere. Ngira ngo muzi ko ari umwe mu bagabo rwose muri FDLR hariya bari bayoboye umutwe rero w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Washinzwe n'abantu bari mu byiciro bitandukanye, bose bahurije hamwe umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bagasubukura jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bagize uyu mutwe rero harimo abofisiye bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 n'abashinzwa ibyaha by'ubugizi bwa nabi, n'abashinzwa kuba ingengabitekerezo ndetse no kwanga Umututsi. Bamwe muri abo rero barahiraga ko batazataha mu Rwanda mu gihe ubu butegetsi butari bwavaho, nk'uko bigaragara mu buhamya bwatanzwe na raporo ya African Rights kuri FDLR y'ukwa 9 Ugushyingo 2007 n'uwitwa CGG Evariste Murenzi wabaye muri uyu mutwe. Yasobanuye ko hari abawubamo batera urwenya ku ruhare bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo kintu muracyumva, batera urwenya. Yasobanuye yuko rero Kapiteni Ildefonsi Nzeyimana wari umuyobozi wungirije w'ishuri by'abasu officier i Butare, nawe yigambaga kenshi ati twisha Abatutsi muri prefectura. Uyu rero yakoranaga bya hafi na Lieutenant Colonel Gakwerere. Gakwerere rero uvugwa muri iyi raporo yabaye umunyamabanga mukuru wa FDLR. Umunyamabanga mukuru wa FDLR ndetse kandi ni nawe wamenye umwanya yarariho ubwo yafatwaga n'abarwanyi b'umutwe wa M23 muri Mutarama 2025. Yashyikirijwe u Rwanda rero tariki ya 1 Werurwe afite ipeti rya Brigadier General. Jenoside rero yakorewe Abatutsi yatangiye tariki 7 Mata mu mwaka w'1994 mu bice byinshi by'igihugu, ariko muri prefectura ya Butare yayoborwaga na Habyarimana Jean Baptiste wo mu ishyaka rya PL rivuga rumwe n'ubutegetsi. Hose ko byagenze. Habyarimana rero warwanyije umugambi wabashakaga gukora jenoside muri Butare. Yazize abaturage kubarinda umutekano, ariko abo muri leta y'abatabazi yari yobowe na Theodore Sindikobwabo. Byari bikabije. Tariki rero ya 15 Mata 1994 1994 Sindikobwabo yaburiye abaturage muri Butare
batari bari kwica abatutsi bo muri iyo prefectura, agaragaza ko bigize ego. Aha ndabona ari byinshi rero. Kuva genocide rero yaratangiye muri iki gice cy'amajyepfo y'igihugu, nyuma y'iminsi 2 muri prefectura, ba prefe Habyarimana atawe muri yombi, ubuhamya bavuga ko Gakwerere yarayoboye itsinda ry'abasirikare bataye muri yombi prefe Habyarimana, rimwohereza ahitwa Gitarama ku cyicaro cya leta y'abatabazi, kandi yagize n'uruhare mu rupfu rwe. Baramwumva Gakwerere. Butare rero hafi y'ibiro bya komine Ngoma hari hatuye umwamikazi Rozayire Gicanda, umwami wa Mutara wa gatatu Rudahirwa. Yabagaho mu buzima busanzwe, abana n'umubyeyi n'abana n'abagore bamufashaga mu mirimo igiye itandukanye. Kapiteni rero Nizeyimana yatanze itegeko ryo kwica Gicanda, yohereza mu rugo rw'umwamikazi itsinda ririmo Gakwerere. Ryahageze mu gitondo cyo ku itariki 20 Mata, hamwe n'abandi bagore 3 bari muri urwo rugo, ribatwara inyuma y'inzu ndangamurage, ribarasirayo. Raporo ya Afrika rero ya African Light igaragaza ko Gakwerere yayoboye itsinda ry'abasirikare ku itariki 15 bate urugo rwa Diocese Gatolika ya Butare tariki ya 17 Gicurasi, no mu rugo rw'ababikira bica abantu 6 barimo n'abakobwa bicishijwe amabuye. Iperereza rero ryagaragaje ko yayoboye umutwe w'abasirikare bashya bitwaga New Formula, bice abatutsi benshi kuri bariyeri n'ahandi hantu muri prefectura ya Butare. Dore ngibi. Dere kuba tazi Gakwerere kanze mubereke. Gakwerere kanze mubereke. Ntabwo nagenda namuberetse. Ndinjira mu Burundi namuberetse. Gakwerere kanze mubereke tayari. Dere Gakwerere no mugabo. Yes, katwinjiye mu gihugu cy'u Burundi rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi bivugwa. By'umwihariko duhere ku nkuru idasanzwe ikomeje kugenda ituruka mu bice bya Bujumbura. Ni Bujumbura kugeza amadinga ya ikomeje kugenda ivugwaho byinshi, ndetse isaha n'isaha iri mu kaga gakomeye. Impamvu babwira ko Bujumbura iri mu kaga gakomeye nuko ba bantu bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi n'ubundi bakomeje kugenda bahagaragara mu buryo kandi bukomeye. Abangaba rero barimo baragenda bahagaragara. Amakuru namaze kwakira atariho ivumbi nuko igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye, ndetse kiri no mu kangaratete. Impamvu mubwira nti igihugu cy'u Burundi kiri mu kangaratete nuko isaha ku isaha rwose nyamuna gishobora kuza guhura n'ibyago biremereye cyane. Gishobora kuza guhura n'ibyago biremereye cyane, birimo kuba rwose gikomeje kugenda by'umwihariko kimakaza amacakubiri. Impamvu rero igihugu cy'u Burundi kirimo kiratakwa benshi barayizi. Bari kuvuga bati ni Red Tabara nyamuneka, ndetse abandi bakavuga bati si Red Tabara gusa. Impamvu igihugu cy'u Burundi kiri kugenda gihura n'ingaruka z'ibibazo bishobora kuba n'iby'intambara n'umutekano muke, nuko gicumbikiye amabandi
Gicumbi cy'amabandi rwose bisinatinya kubivuga muri rusange. Gicumbi cy'amabandi kandi icumbi cy'amabandi uko byagenda kose ubugomba guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Gicumbi cy'abakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nukuvuga ngo rero ibi bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga kandi gakomeye, kuko bambaye uniform ya polisi kugeza amaginga ya nubwo tutari twasobanukirwa nimba ari Red Tabara, ariko birashoboka yuko ari bamwe mu bashobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Tumaze iminsi tubabwira ati uwitwa General Neva ashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Nk'ubu munyemere mbabwire yuko muri iri joro ryakeye urugo rwitwa Ndikuriyo rwatewe, ngira ngo maze iminsi mbabwira yuko bashobora kweguzwa mu ishyaka rya CNDD-FDD, ndetse aba nabo batewe n'abantu batazwi. Abantu bateye mu rugo rwa Ndikuriyo ntibari bambaye uniform ya gisirikare cy'u Burundi, ariko bari bafite imbunda. Gusa byaje kurangira abarinzi be babasubiza inyuma. Birumvikana yuko rero umutekano wabo utizewe. Amazi iminsi nababyivugira tuwitwa General Neva yashatse kunyica. Nimba iki gihe aricyo cyo kumwica, iki gihe kigeze aricyo cyo kumwica simbizi, gusa igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane muri rusange. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, ariko hari abataramu rwose mugomba kujya munyandikira nkabasuhuza. Nkabasuhuza kuko rwose biba ari ibintu by'agaciro, kuko ndabona rwose benshi baba bagiye banyandikira ati ariko titi natwe wajya udusuhuza. Yamuntu nzajya mbasuhuza, ntacyo biba bitwaye. Ntacyo biba bitwaye kubasuhuza, nzajya mbasuhuza. Ndabona ari byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi binavugwa amakuru ni menshi cyane kuko nk'ubu munyemere mbabwire yuko uretse kuba niyo ngingo tutari buyikomezeho cyane, iri joro ryakeye habaye inama idasanzwe y'abajenerali. Ni inama rero yakorewe kwa Prime Niyongabo, ikaba ari imwe mu nama by'umwihariko irimo iriga byinshi ku ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Birumvikana yuko rero ibi byose ari bimwe mu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Amakuru ni menshi cyane rwose arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ngira ngo ndi kuyabona ari menshi kuyabona ari menshi. Yes, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binatangazwa, ngira ngo ndimo ndagenda mbibona rwose. Nyamuneka amakuru ni menshi cyane, ndimo ndagenda nyabona gatanu kuri gatanu, ngira ngo turaza kugenda tubakurikiranira byinshi cyane kuko amakuru ndabona ari menshi kabisa. Yes, reka tuve kuri ingingo by'umwihariko. Iyi nama idasanzwe rero ni inama yigaga ku kijyanye no kuba umutekano w'u Burundi ukomeje kugenda uzamba, ariko kandi rwose ukuzamba ari nako ujya habi. Iyi nama rero ibyanzuriwemo kugeza amaginga yasina inamenya ngo ni ibiti nimba uyu mutekano bari bushyire ku murongo. Gusa amakuru turimo turakurikirana nuko uko byagenda kose umutekano ugomba kuza kujya ku murongo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni amakuru arimo agenda ngeraho. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Igicuku cyari kibi cyane i Bujumbura. Ndabona rwose abantu bamwe hari n'abagize ubwoba bagatekereza kuba bahunga mu buryo mwese cyangwa ubundi. Byinshi cyane rwose bikomeje kugenda bivugwa, ndi kubibona. Amakuru ni menshi. Amakuru ni menshi. Yes, birumvikana ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Tugiye kuvuga amakuru bwa kera bugacya, kuko ndabona abe bitawanda kugarika bashobora kwicwa.
uyu mugabo ngo ndakugarika rero nawe ni umunyapolitiki ukomeye mu gihugu cy'u Burundi, nawe ari mu kaga gakomeye cyane, ari mu kaga rwose gakomeye cyane. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike nka diplomasi nk'umunyamere babwire yuko imyitozo ya Cibini inkoyi imbunda nini n'intoya zikuvuga no za Cibitoke, ibi nabyo biri mu bishobora kuza gugomya gukanganisha abaturage bakagira ubwoba bwinshi bakavuga bati ibintu turaza kubikizwa n'iki. Nayo ni amakuru arimo angeraho kuko kumva imyitozo ya buri kanya ababirigi ngo niho barimo baratanga imyitozo, sinzi nimba South Africa byarabananiye nubwo bari gutanga imyitozo ariko banafite gahunda yo kuza kuba abo bari guha imyitozo bari guhita bajyana ku butaka bwa Kongo. Nayo ni amakuru arimo angitangiraho aka kanya, makuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi. Yes, tujya kuvuga bwakira bugace rero amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi hano ku Dunyani Kote TV rero dukomeje kubatera amasayi tubabwira ati kaze by'umwihariko muri rusange ari Moses wanyu nk'ibisanzwe, reka tubashimire murakoze cyane.